Veliki pozdrav svima, moje ime je Đole. Danas ću da vam pokažem kako da napravite thumbnail. Thumbnailovi su vam one sličice na klipu kada vidite da stavite. Verujem da većina vas zna, tako da krećemo. Za početak treba vam Photoshop, mislim, ne znam zašto sam to uopšte trebao i da kažem. Idemo na file, new, i ovdje ćemo stavimo 1280 puta 720 i ja obično volim da mi bude transparentna pozadina, ne znam zašto. Ime stavite koje vi hoćete i evo ga, sad sam dobila samo ovako prazno. Sad vi ako hoćete možete da, nije hoćete, nego ja uvijek radim ovako. Naprimjer, hoću nešto za GTA 5, lupio sam. Pravimo thumbnail za GTA 5 i sad kucimo Grand Sketch 5 Escapes ako sam napisao, možda ispravite mi dole u komentarima. 720p, evo ga. Idete na slike i nađete neku ovdje. Evo, meni se mnogo sviđa, baš je lepa. Idete desni klik, sačuvaj sliku kao i sačuvate negdje na desktop. I onda samo je uvatite ovako i prevučite u Photoshop. Evo je. Vidite kako lepo. E sad, ako hoćete da zamutite ovo, idete na filter, blur, gaužan blur i vidite kako se to zamuti. Terate ovako na desno i vidite kako je zamutite. Vidite kako je mutno, ja to neću, ne sviđa mi se. Hoću malo da izaštrim sliku. Idem filter, sharpen, vidite, izaštrila se. Sad ponovo, sad, nešto što je meni veoma zanimljivo, sad možete da napravite kao da je prosto ulje, kao da je rađen ulje na platnu. To je jedan od filtera koji mi se najviše sviđa i uvijek ga koristim za thumbnail. Znači idemo filter, oil paint, njega imate samo u Photoshopu CS6 i ovdje se igrate, znači s tim. Vidite ovo kad povećavam šta se dešava. Ja ću sad ovako da smanjim ovaj shine. Ovo možete da povećate, da smanjite, vidite. Mnogo lepo izgleda kao u nekom crtanom. Skal. Vidite, možete da se igrate s ovim. Evo, na primjer ovako. Sad treba da skinete font GTA 5 ili slova. To jest tekst. Kucate, ne, ovako. Ja se sad vratim, znači kucate Grand Theft Auto 5 text PNG. Ovako nisam napisao. Evo ga. I evo ovo može samo da li je PNG. Prikažem sliku. Desni klik, sačuvaj sliku kao. GTA 5 logo transparent. Prevučemo je u Photoshop. Evo je. I obično da stavimo ovako negdje tu. Lepo se uklopi. Vidite. E sad ćemo i nju da napravimo isto onako oil paint. Znači shiny. Gledajte kako povećavate shine, pravi se kao hrapava tekstura. Dok ga smanjite, on kao više liči da je mutno, nešto tako. Evo ja ću sad opet da se malo sigram s ovim. Evo ja sam bili kao neki crtani, manje na to liči. E sad, preporučujem vam da skinete neki font. Stavit ću vam dole link za ovaj sajt da font.com i ovdje samo kucate font koji hoćete. Ili na Google jednostavno kucate i on će da vam izađe. Ali ovaj da font i odatle skidam sve fontove. Čini mi se da se ovaj GTA 5 font zove, sad ću da vam kažem, Price Down. Da, evo ga. Ja ne znam, sad ću da pišem da smislim naslov misija, ne znam što ovo radim, zabavile malo, izvinjavam se. Misija Grand Theft Auto 5 misije, evo ovako.
Znači ja sad samim ovim sam vam najavio jedan serijal na kanalu, snimat ću GTA 5 misije najvjerovatnije, da znate, i stavite ga ovako ovdje ispod. Kako izgleda. I sad samo ovako, ako hoćete da di efekta malo bolje izgleda ovako. Sad idemo desni klik, blending options. I ovdje možete da podesite šta hoćete vi već, ne znam. Ja ću ovdje staviti crno i uradit ću shadow. Ovako, distance možete i spread pojačate. Ako hoćete bude više crno, pojačate spread. I ovako. Evo, meni se ovako sviđa. I lupom sad napišete ovdje još nešto. Ili ubacite neku sliku. Totalno je sve jedno. Evo ja sad ubacim sliku, logo moj. I evo sad kad sam ubacio sliku treba malo da je smanjim i da podesim gdje hoću da im bude. Ne veze, možda ću da im prvo ovako, pa sad možda da smanjim. Pošto im baguje, ne znam zašto baguje. Evo ga. I sad možemo ga stavimo ovdje. E sad nešto što vam ja preporučujem. Idite ovdje i stavite multiply. I vidite kako se on uklopi sa pozadinom. To ću ja sad ovako ovdje da stavim. Ne. Evo vidite. Sad ću da napišem ovdje još nešto u vezi ove misije, sad ću napišem lupom. Haste. Što sam napisao? T. Ovako. Sad ću ovo da uvećam. Misiju GTA 5 Haste. I njemu ću boju da promenim zato što ipak treba malo da se razlikuju od drugih. Idemo na color overlay i stavit ću na crno. Ne znam kako izgleda, tamo. Bolje mi dela. Ovako. Ok, i sad da bi izgledalo isto kao ovo idete na ovdje vam je ovaj tekst što ste pisali u misije, samo da nađem, evo ga. Desni klik, copy layer style. Vraćamo se na Haste, desni klik, paste layer style. Vidite kako je lepo ispalo. GTA 5 misije Haste. Kad samo gledajte malo da uklopite ovdje sa ovim. Ja s tim volim da se igram, to sam tako reći picajzla. Evo ga. Tako. I sad mogu da stavim. Ne. Idemo na logo. Sad njega mogu staviti ovdje. I idete na, ako hoćete, ovo se meni iskreno sviđa, idete na filter, render lens flare. I vidite, to je ona tačka što sija. Ja ću njega da stavim ovako. Sad ćete da vidite. Tu je da ovo zrušta. Evo vidite, sad se ne vidi zato što je ovo na multiply. Kad bi stavili na novu, vidite kako lepo izgleda. Ali nema veze. Ja ću da skiram, to sam samo pokazao šta možete još da uradite. Hajde probamo da stavimo možda soft light. Vidite kako možete igrati se s ovim, kako se zovu, sa blend modovima ima svašta, znači hard light, soft light, vidite kako je. Ja ću da stavim sad na ovom soft lightu i na primjer misije Haste i ovdje možete da stavite, ne znam, grants, hats, money, ovdje, ovako se uzmete slike, nađete neku sliku ili samo kucate ovako. Ne znam, možete sami da uklopite, znači, meni je bila poenta da vi vidite kako to izgleda. Evo sad ću malo i logo da stavim ovaj paint. Čisto ono bi lepo izgledao. Sve nekako u nekom crtama. Ne, kao da nije GTA. Nema veze. I eto ljudi, to je bilo to što se tiče ovog thumbnaila. Vi napravite vaš, pa imate onaj imgur ili bilo gdje ga okačite i pošaljite mi link kako ste vi napravili. Do tada, veliki pozdrav od mene za vas. Ćao!